Koenei te wā, ka taka te kapa, kua whakaihu waka tō rātou kaitono I te kōwhiringa motuhake mō Tāmaki Makaurau. Tēnei wā, e tino purena ana tōku ngākau I te aroha nui ki te iwi o Tāmaki Makaurau. Kia Tāmaki Makaurau whānui tonu I puta koutou ki te pōti. E tuohu ana, e rewa ana taku pōtai kia koutou katoa I wama a Tāmaki Makaurau. We love Peeni! Get up everybody and sing! He tata ki te 3 mano ngā pōti te wehenga I Wainganui I Oriini Kaipara o te Pāti Māori me Peeni Henare o Reipa I te mutunga o te kaute tuatahi. The majority of my hapai is either from Te Tai Tokerau Tainui or Tūhoe. I do not know how that worked out, but like Fire Rose said on one Friday night jam, she thought all of Auckland was Ngāpuhi. She's not far off. Tuatahi kanoho te nuinga ki te wākāinga. Ka kore puta mai ki te pōti, ana kā rua, he maha ngā totohenga ki Wainganui a tāua ko te Māori. Ko te hia kia tiro atu anō ki te anamata, ki te āpōpō, kaua ki ngā totohe kua kitea e au ki roto I tēnei rehi. I said it at the start of this campaign, it would take all of us. Now I don't care, Māori mai, Pākehā mai. The number one opposition in this campaign was this terrible government. We made it clear from the start that it would take all of us to beat them. And guess what? We've still got an opportunity to do that. He pēnei te wairua ki te huinga o ngā kaitautoko ia Peeni Henare o Reipa. I te kaute whakamutunga ka whakawhiwhi ki aia tētihi haurua noiho. O ngā pōti, ara he tata ki te 3 mano noa kia tuarua aia I te pō. Ko te nuinga o ngā kōrero, ka kōrero mai kia mātou, ka kōrero anō hoki kia Oriini, ehua, kei te whakapara hako I tēnei kā wanatanga. Nō reira, kua kite atu tātou, he hua ka puta mai, engari, he nui ke ake ngā mahi me he mea he ana ki te whakatutuki. Oriini is 7 weeks young in terms of a candidate. She's up against somebody that's been in there 5 terms. So when you start to weigh all that up, we should lose in a landslide. Kua kōrero ngā iwi o Tāmaki Makaurau. E hikaka rawa ana te perehitini o te Pāti Māori, kua tino tautoko mai te rohe pōti I a Oriini Kaipara. Here's the thing, we're the forever people, okay? We're the tangata whenua, the forever people with the forever party. So it's just a matter of when we dominate rather than if, okay? And so this is part of our process of finding out how we can do better or finding out what we've done well. E mōhio mata he nui ta mahi e roto I ngā turu Māori. E tika pēr ki te whakatū he rautaki hau pēr. He maha ngā kaupapa I roto I ngā turu Māori. I te mea kua I ke te mātou te mahi o te Pāti Māori. He tino ua, engari ko taita wā pēr ki te whakatū he rautaki hau. Ko te mahi nui nāia nei, mā reipa he whakatau I tētihi rautaki mō te kōwhiringa pōti whānui a te tauhou kia aukati I te tautoko kei te rere ki te Pāti Māori I tēnei rohe pōti. What tonight has done has inspired me and given us even more motivation as a collective to do something about it next year. Kamutu, kua ita I a Tāmaki Makaurau kia ono anō ngā kanohi a te Pāti Māori mō te iwi Māori ki roto o Pāremata. Nō reira, ka mihi kia Peeni me ōna whānau katoa, ka mihi anō hoki ki te iwi Māori. Kaore kore, ka haere tonu te Pāti mō te Pāti Māori. Tainoa ki te pānuitanga o Kawa a te kaumawhitu rā o Hepetema, kia whai wā ki te kaute I ngā pōti motuhake me ngā pōti no tā wāhi. Hei taua rā ka mana te whakatau ko Oriini Kaipara te mema pāremata mō Tāmaki Makaurau. Mai o hapānapa, mā Aukaha.
Ko te reo, te take.